Touch the lake. Then Sigitiro Tuan Kadi slang into Sikape Badaka, the paper Samala Kasushu, Ani Tarinki reading the April gi monthly reading che, Ani part 2 ra. Ani Kiran Sugilota, Javalanta yu in by Nani part 1 Dosa Yuri, Ani took to ta look in by na, in the Kirangichi to rail and share part 2 nala, took down, tool down, tata look. Kiran Solota Shidi Chidu, part 2 the la shui, Ani time stamp the description and shaggy, so check out Chinati rail and shui. Touch the lay took the Sonic Kiran so the April monthly reading in Duin Kiran Sola Kandega. Kade Kandido energy to health relationship career some detail kana tingira ni ending lanila messages then they can do on the interesting and thingy la share. Oops. Dragon. The current energy, the upcoming energy leads us so okay, the devil energy leader. I need the chinny than the eating. Tawadigita, general to chicken and to chicken date, hidra on the Tambura. And the Tambo Kiranzo, current energy like Kiranzo, pay energy positive kind of positive energy, pay energetic, ani kare, Titukare, energetic, positive, passionate, lanatira, on the day energy cantesha, and Kachichi, so the mentor and the laneti to Lama and the Chagashare, Rimbuchi and the Chagashare, wounded recently Kiranzola, Chungu Sigri, Yana Kiranzo, online the Delara. Lama Buchi to Dani came by Yaka and the Lamdinching and the mentor and the Yora Guru and the one that they can answer follow Chigi and the Gila Papa and so Sungchu to and the Sung and the Niera. Won't the day ingre can answer current energy very positive thing with Hangsa and positive la. Kachi da Gongsa show get Sungchu into things some mang post so the Facebook they were Instagram they were YouTube they were the one that is Mangbo and to Takalore. Sungchu Mangbo ta. Daily to the last also is sensing that to the easy can answer your care on the day to pay positive energy to do and share. Okay, the upcoming energy like can answer emotional base stable to chitan and currently can answer chickina that so chick situation chick the deal to chi you in sig okay kachilana tawati energy na devil energy lead rati you can answer. This Madigo and la deal che indigen so these chicks simple Q make your child to dang so same nala sorwa mix it sora pay up down cha there to the easy ra so pay the so gang to Q share try chewa in a young and young some so this Q make your child Q make your to child to dang the easy okay can also to carry the in upcoming energy la on the energy change in can also energy very positive that are emotional stable gang le to do no the chick can also end the ingre sungchu to mangpui so nyera so sim yar get on to down wanted kan la shukchimbu dina chi yo yi sig on the kitchen can also upcoming la pay satisfaction positivity ani dilana tido na chorwa pe ra changyombuangani de tugera so pe ups and downs mewaji takta so ra condition to do ra simba condition to do dana de tugyo on the day energy April dinang la lead okay chikchena dandani kiranzo okay on the stable to litsa yugire ni simbala on the karilan kiranzo la chik do okay devil energy chik do da di devil the lead so misela ta duga chik karido on the chariare okay da di duga di kirangi nanglo la yu insigire nanglo ni laziness to le to dang sam nanglo ni lo nam to mangbulli de to dang some nanglo ni khongdo to mangbuli dia do da yang na so nanglo ni mai baje so be positive you ache ina yang chilo ni khoryuk ki che de yung do yan some khoryuk na la chik mati kwa do da yi yun gi mi de zo mati kwa do da khari ni chik devil ge energy chik thong du ra da on di ki che nen kirangi khalore so kirangi similar effect tawa dinala April ki tawa dinala kiranzo la effect to give me kiranzo stable ra so pe chigyora seba gyurwa tang re ki ye yuni imbai ne so seba nanglo la ne negativity to ligi yo ai ne kare imbai ne kirangi deal che to gi yo on tende ki energy ligi do ke kiranzo ichi do ti chini da sheba kare ligi do analyzing kiranzo onne ra nge sembala chikchena indi inside kiranzo loda dinala ra chugang la shuk chimbu dinang yungi tende ra kiranzo spirituality la
ne ti awareness kang shukchim bu na inde yi sire kachina di energy ligidura diligidu ani dandu diligidu andi sangma kiran spiritual kang shukchim bu na ngi di zo chi durang kat ligidura okay kiran so de yi sire la ne ra tende imba inde tawa dina la kiran zo ira pe awareness kang sha so mind kandidu nge samlo na khare gare thoughts khare gare lidu samlo khare gare lidu la do dang positive khare du negative khare du ni kang to positivity kang la sha imba ine re yana present moment ra tanda wai kalaura wandela shine ko mela na thidu ani pera shidi kang to bisim la shidi ke liya gira da di meditation do chi du la na ti do de be thoughtful ra awareness kang la ti gyo di energy li du kinan so okay nyang da so lop tuk do im pai na yang ra da so yang chi changni im pai na ta kandis changudu kandi chang na future la ngala pendo du la to da won tende kala pe shuk chimbu du na chi so la phi chi le don da la ra kha chi du la jo ani won di kap sun devil energy di kirang gi chi do yang laziness di insir da so chi chango some laziness to chagyo ine dawa din ala kirang gi devil energy la fight chi yo ra kirang gi laziness di sorry kirangi laziness the cut off chi ya thong do okay kirangi laziness in by ne kirangi procrastinate ta khari by ne okay da chi kirangi chi jego sam je ma thong ni so la de chi wa nang on the cut off chi yo on the energy thong du and the chin khari li da energy sawa chi kiran zo chi dura da di cut li yung du khari la na career chola chi sawa chi go chu gyor lan ti gyor ra as of once li dura career chola kiran zo sawa chi go chu ya ra career ki chola yana kiran zola ra offer sawa chi raya job sawa chi raya yana kiran ki ta exam to chi na result positive result liya la ne thiri ani kiran ki the interview to na positive kare kiran la job offer do ra kiran la raya onde khari bani kan pe positive sawa chi kiran ki chi do go chu du sawa chi kiran chola chu yung du la na thi dura yana relationship te kiran zo single in bani relationship very passionate relationship kiran ki chi dura offer den release siri ra kiran la pe passionate you go mi kiran ki chola chu yung go atende yin siri okay won den de energy dawa dinala kiran zo lo to chi shina won den du anda kiran zo chi do detailed kan la health career relationship ra detailed kan la do ra zo dawa monthly reading in do yang test detailed reading do chi je shang do do ra okay ani da tangbo kiran gi chido gareting gol na health dawa dinala kan do chi do health okay health kan li do okay very hopeful very positive ra yakpudu health pe yakpudu ra kiran zo chi de ba yugo nang shingi so health ke goal do yo ai ne ondi kan la dawa dinala lega yakpu chi tu gi atungi do kiran gi okay kiran gi do ba che chi gyo ra da so diet yakpu sugi so health kan la chi gi so weight lose chi gi weight gain chi gi la ba ne re so chi kala ore energetic supula immune ya puyu sugi la ne resemba ki ushagi kari chola kirangi jik yorada tuba yuge chi ondi chola kirangi pe lega ya puchi yo very positive card ligi du kirangi chi dura tiche ne kari ligi du the sun card my card tawa dinala kiran zola hangsa gi emotional positivity ta dagini upcoming energy la lesa sa ta rang kirangi tawa dinala very positive energy dura din tawa dinala kiran zo pe ta kyu chung ya ra picnic and so family member ni nyo de yem do kaga to keep chini phasu kyam to den de sire energy pe positive kana de do ke kirangi semba kirangi subu ne de o semba ne ki on de energy very positive thong dura ani sunflowers ke energy den ra chik chena yang sunflowers mangbo yuge den de visit che den de insiro ke counter kilang chi do be positive energy dawa dinal and the emperor subu in a best strong ra kinan zo chi do okay da so health goal kari yo ne dawa dinal kinan gi chi do yapu to gyo to ngi ups and the chen kari li do the relationship la kiran chola offer do dang opportunity do da kokap to chi mangbu chi kiran chola su yung yo ache ani wodi ki kiran pe busy cha gyo to ngi do ke dawa di april dawa di kiran gi tu su yo photos kanti to yo ha gu mundu da relationship ta so nging yo do bodo mundu ngin pe tukya do dang zum che do da kip che do da mangbu chi so chola su yung de chi tuk de chi won de do energy thong du ra very positive energy thong du ra okay pentacles ra an kiran ki so yi ding yo den zo chi do kali yapu ya tu yo on de de dung de kiran ki ra de ba yu gyo na shingi konzola chi du gyo chi ra so yi ta tse wa yu na shingi tuen tu gyo la na ti du ra so yi da pamala imba ne re pugula imba ne so yi sasang na la imba karim so yi chi yu gyo chi ra de ba on di shuk ya ni kali gyap tuen tu gyo do yo da kiran ki mehnat kal re kiran ki
okay that's it chili masna kinagi dubai yu nang shingira kalligani ani gesture tool ani khala onde de tün tu ge chira onde de energy lead okay I hope kiran so go to you anyway onde de thingidu ani de the whole card okay my god kiran so khaji chigire present moment pe q to the kandi chire past ki this relationship nala madi wa do chungge do dang ani so so gital khala past की relationship की trauma tendera yana di bachpan childhood की trauma de sira yana sozola da chigora da relationship da tewa de gela madigyo ji sozo topo tomo yam madigyo andi sire sozo yi karo tende yam madigyo tende sire yana sozo yi pama pinchi ki yang samsam yana sozo la digma so samya tende chig yu yin sire okay kari imba ne o tege sangma kirangi da kangatar past ki chig madiwa kirangi sem nala kare du on the sang manera move on chi to go to okay da kirangi chi du garri du so tayare okay on the move on chi du can this move on chi du lana present kang la kiran pe busy chagi du kiran la pe sewa and mangbo and chi mi mangbo to get du da so ngi nyawo de nyam du mangbo yakbo and to du da kirangi ne du ba yu nang shingi chi yora so gas so kare treatment tinge to du pajola ra on the sama te to get du da on digi chi ni ani kirangi ra past ke chik trauma to da chik ma digyo do da khari chik yora gil to da so sim na la sim sha gyu chik khari wa ne on di ne ma dyen to do ge kran zo on de to tung gi ta di so chi ta da ka de gari ani career chola li yung du okay career chola li yung du partnership shuk chimbu tung gi du career chola ra kina la chik chena career la de ni ngir kina zo opportunity do chi gyo ine kina la chik dang ning yo mi ngo shingwa endi chik ra kina la support share de ni sir okay yana kina gi business to chi ko zo samba ine partnership chene ko zo ge de ni sir yana kina la leka chingi chi good sam gyo ine un di kina chi do yakpu chik da wa din la ra gyo on de ni sir okay kang tar da kina zo chi do ra pe partnership support tonggido an kina gi chego samdi gyo ine ne yang so zo ning yo dege nangmi pinche dege yingi mari sameto da de yo ine dawa din ala kina gi convince chi to ya ma che kina la support ra ya support system ra dawa din ala career chola kina gi support system pe strong tonggido okay on de do tonggido ra ta di so chi do yang King of Cups, oh my god, good opportunity and the good news chikirangi chola sudawa dinala yungidu on the kirana best satisfaction tidu kirang in semba in a peku chagidu King of Cups kirangi chidura reading di nala sarngi tambali so di in the kiranzo semki sorwa la pe detang kyu chi yungidu rada di kyu di kinanzo ichidu pichi job opportunity do dang so leka gi chon yungidu leka la so deba yegyo nang shingi leka yakpo to ya on di ichine so pe kyu chunge den di insir okay on den de do lidra andi chini kari lidu page of cups oh my god cups ke energy mang top cups king of cups page of cups kiranzo la career chone dawa din la financial kiranzo yapu sugo sam dengin dege gi chido hang sang ya financial yapu gin chi du lan chi do ke ka chilana sangma cups ke energy lidu ra liquid money pesha dokto ora ki shigyo ra ngon de so su shuk chimbu chunggi yo ka chilana career na la sangma cups ke energy li so ke cups ke energy la du chikta pesha dokto ke shigyo ro ke on kiranzo ida chokchi la kale du chike gyo na dini ya financial gain yo shuk chimbu chi gyo this solid tungi dura wodi gi jen kila la satisfaction jung ya ra kila gi financial yapu du samba na da kila la gi ne support yapu ra ya ra ani kila ye da sawa chi ra go chu ya on de shuk chimbu tungi du wodi lega di chola kila bi dina shuk chimbu yo go yo on de shuk chimbu tikena current kila gi lega chesa dilarang kila gi gro shuk tis chi kele ngire on de kila pe ki ucha ya ko ucha de in sir karim ba ne kantra on de ge energy very positive energy income shuk chimbu so la chungge on de tungi du ani as a blessings de financial gain yo shuk chimbu pentacles de as a blessings 7 of pentacles can I financial chok la kali gap shagyo chiyora tanda ba to kharid uchik cho la kali gya no undi tebu solid dunya ko chu du la na thi du dawa dinala okay 7 of pentacles okay tebu solid dungi du page of pentacles ani the cups career na la on the satisfaction on the lidu ani career chola kana gi hangsa ya dawa di yapu du ra andi chinta love ki messages and kari gari lidu ra love la kana la messages and kari gari lidu wedding
taking your relationship to the next level one step at a time. Okay, kaji chiki chide yang tawadi nala changsa he tingi du yang kaji chiki kiranzo yang susu nging yawa degi changsa la visit she de yisi. Okay, changsa gi kat lidra. Secrets, something is hidden from you, someone isn't being truthful. Kirala ra kaji chiki chidura secret ki message lidura secret kiragi tada bada hama go gyo chira ani kaji chiki chidura so da yang tambu tangyang kirala chigi mindu la chi yang chiki na ende ge pass la tambu da ge chi ma so sam so ge regrets de yisi. Okay, ani di soul contract lesson I learned from us or be forgotten and kiragi past ki connection ra degi ani kiragi connection so ngarangi ge connection din ma changyo chiyora ani nga ondi karasa never forget in kadu ya temba chi ngarangi ge tewa positive ya puchura ondi kadu yang temba chi me laidra kirangi chi ondi de positive energy positive cards ondi de do liso ani so kirangi chi mix ge guidance and ge thong masra pe positive to dawadira guidance and mix ge ko chi thong masora ani so lo ko message de pe ning chi mu chi ne link yo chi ne li bi re wa yela shwe ani kirangi comment section la resonate chi so la ne on de share chi da kinan zo dinga pe ko chung du ti du ni kinan zo gida resonate chi so on so ko la tinde la ni share du chi da on de chi ru chi la shwe yi. Okay, ani kiran gi ni du disi pa ko chung song ani channel la subscribe che bala tu ji chi ani ngur du chi yong Tastele dulu to so ni kiran so gi chidura April gitawa di kandido to ani tangbo kiran gi current energy ani upcoming energy che andi cheni tawa di nala kiran tok to do chi kari chungidu. Okay, andi chikche andi de chasra ani tangbo kiran gi current energy. Okay, currently kiran so ra tikra samlo shugu tangi yo ani ti chi yo do kare kare changi yo ne pe sab chini changi yo pe awareness ka la ti yo so ra thoughtful samlo sab chini tangi ti yo on de do chira de do tungi do kiran so gi ta chik kare chik changi yo ne ra pe khala ore samlo lo tse chik la sha thwe gi try chen chai chi me on de do chi thong dura kari bai ne re da ani kiran so chida ne da thoughts mang bu do li yo ai ne ra this starings ti yo thoughts mi da lo nam to mi da li yo ai ne kang tu ki so simba lo tse chik la ne ti du simba ki u chi ne ti la ne ti dura on de gi pe ra try chi go on de do thong dura sab chini dönang chigyo on de dönang shuk chimbo tonggudo. Okay, kirang current energy pe dönang shuk chimbo chigyo on de tonggudo and upcoming energy la kirang so the blessings to. Okay, blessings solid kora blessings lana tigira tadi lama endege blessings lana tigiri rimbuchi ra sosoita khari imba ne chikra sosogita mishia nangi gemba sosoipa la sosogita pola kharila ne ra chik nangi gemba ne re kandra khari pa ne chigi blessings to. Okay, kirang so la lama chega shwe den de insire April gi tawadina la blessings shukchimbo tungi dura kirang gi zugi chido ani di chini khari li dula na kiran zura sosora chashi pe changbo chini di goya chik dawa dina la kiran zo chi do guidance li do. Okay, gari do chi cha do ne pe tangbo ni pre planning chiara on di kiran zo chi do guidance li do pre planning de pe changbo sab chung ni chia on di kiran zo chi do. Okay, esa guidance li do di che de kiran zo dawa dina chi da ne celebration do pe ki u chungya ra so chik kali ka po ching ma dun ani pe ki u chungya de la na ti re ta di kali ka po de ende yi serious so chikuma ne leka chik madu chik yora kali gap andi kali gap thamma de la tibu tawa dina la tibu de so la shwa o te de yin sire kiran zo chido nyana ra di changsa de ye ka tungir ra di yang kiran zo changsa de la visit chia celebrate chia de yin sire na me pinje nyam som celebrate chia ra so do bodo nying ye o do nyam som nyana so leka che sa kali kin zo nyam chom o som chi ne celebrate ra karim bai ne kang tar da kip tang ya ge on de energy chik tawa dina la chungidu kiran zo chido ra ani kirangi thoughts shiguran chigyo ra dawadina la thoughts running shuk chimbu chugyo thoughts la ne de samlo pe shuk chimbu dugyo ra simde do chigi chungyo samlo lo shuk chimbu dugyo on de energy tungi do ke kiran zugi chido dawadina la ta de shuk chimbu dugyo aina game do chirta ne ra pre planning che ko de ke chimbu so chashi tangbo ni tigya chimi on de ke chimbu sha on de kiran zugi chido guidance re sha ani da di cheni samlo khari da kare gyugne ke tewas ke par chira su mara so chashi tangbo ni yetsana diktsara on de do chi ani da kiran zugi chidura health relationship career gala detailed tingora
Okay, health kana di card leader. Okay, the sun card. My God, can answer the sun card leader. Sun card la do health kana. Simba pe kyu chunga gi card re da. Simba hansa kyu chungyo card re. Queen of Swords. Very strong physically ra can super pe strong chagyo. Simba in a pe strong ra independent is strong chagyo on di tungi ra. So Simba in a pe nuba yugyo super in nuba yugyo ra. On the lana tigura and sun card and can also pe kyu chunga ra. Tawa di can also chido hansa 9 of cups de. My God, be happiness thongdura semba pe kyu subo ne pe strong and kali ge thongu mi du dawa dikran zo chido health kan la chok ching ni shigu semba subo sangma pe kyu deu thangbo wonte ne tungi du la shera anda dichin karili re relationship kan la karili du. Okay, relationship kan la kiranzo ra pe hopeful positivity ra positive energy kiranzo chola chu yungu dulan do. Okay, very positive relationship chola chi improvement do kari chi godu chi yapu do chi godu chi kari do chi chana yapu du lan kirange rewa yapu positive chola rewa sangsa chi yora wondi kirange chola chu yungu du dawa dinala kinala yungu dulan ra ti chen in kirange Deba yugyo nang shingi dile step by step to gyo kaligali susugira step lingyo da relationship line by ne kaligali step by step build chiyora pe passion susugi sewa wondi kaligali build chiyora pe rush to ke chiyo thongmi du kaligali sewa build chiyo kaligali tembre tangyo relationship la du love life la ne ti ra wondi de pe positive thonggu du tadi kari relationship shane ti kang tar kaligali step by step kirangi pe positive chola tugiyo atungido okay relationship chola lidura andi chene kirangi chitani kirangi pe strong thongido ke dawa dinala kirangi relationship chola li yundu kirangi pe strong chigyo thongido ani kirangi nanglo gita chik lung tho dang chik namgyun sozo tewa de gengyamdo chamdun yungmido khajila nge lungi chene re nga lung so chegdo yonde de yu ayina kirangi gi dawa dinala lungang tup gi kirangi chomgiyo ra lung shira sagi myo thongido ke kiranzo ki positive side di chilo nanglo la chik so positivity yora ti chilo shuk chimbo dün ligi yo glo chi gyo ache kiran ki ende thongdo ke yang positive kyang mai baje yang so she go sal she ya on den de energy very strong energy ligi do ke kiranzo sangbu chik yapu che sala yapu shuk chimbo che tu ya da yang so chik so dün la lang go sala shuk chimbo lang tu ya on den de energy la ne ti dura on den de tu strong independent tone de la neti dura ani dichine da career chola le yungdu career chola le yungdu krangi da chik tanda de end do yu insire simdi do chi ra shuk chembo do chi je ine nga simdi shit chingme da nga kang tu lo le symbol le do shagi do so anti samlo shuk chembo yu insire okay on de energy tongdu ani Simbaknya chikyu megyo tandabada chik mati kyo kyu megyo chungya on dende ge energy shuk chimbo thonggido okay an dawa dinala ani dege changmani ma doin to gyo so ira kare chik doin to gyo heal chi to gyo tingidra healing kande chi dula na kangtup tup gi so semba lele shaya try chodura ani so semba lele shaya deep breathing to ra yakshu ta technique ta deep breathing redan deep breathing chira ani kirangi kali ni simnala chik mati wa do dang amra do dang momani chik mati madup kyo to dang lega ni madup kyo to dang so de bai gyo nang shingi lega do ma to ya to dang khare to chi yimba inera kirangi ondi nyam do deal che to ya ani so simnane ondi lu to ya okay ondi de energy tingyo re dawa dinala and chini the high priestess ki energy likidu okay dawa dinala kiranzo ra career gi chola li yundu green tara chezun do matoma tolchang yora onde la shukchimbo kiranzo namgin deba chigyo aina shukchimbo deba che melam kyaps onde de chewa na kirang ki lega karida kariyo aine lamdo shukchimbo yuktu ya onde kirang gi chedo energy ligi dulanira pet sangma sangyang solid kona onde sangma sangya ligi du da kiranzo lara tanda mate wande the heart broke to da chik madu batu da lega ende chungyo aina tawadina la da mutu ne de chungdu da so lega do tu gi midu da chungdu da samgyo aina inji minji green tara ge energy ra chizun ro machang toljang chi mi ji toljang la melam kyap ko ya ani kiranzo la hangsa ge lamdok tu du ra lamdok shuk chimbo chizun ro ma green tara ge ra lamdok shuk chimbo nang tu du dikirang gi chedu guidance li do okay ani di chini kari li du 4 of cups
relationship chola kirangi dewa de chola positive energy tawa dinala yungi do that positive energy di kirangi chiro kari ba ni isi so so kana expect chi yungi relationship ni dewa de nala positive tende chi jungna la chura on di sama kirangi chi tawa dinala ligyo essa blessings on the tungi do charisma la de lidra love flows to you radiate charisma and charm kiran tawa dinala pe charming tungi dura di in kiran la love shukcham attract chi ri le de kiran la sewa chi ni shukcham bu chungri so on de le dura Ani Dove, an opportunity is about to present itself that leads you to a new person. Okay, and kiranzo singling in this chidura dawadinala misawa chira on misawa on the new person chingam the tugegi opportunity on the new person yapu yogora on the chingam the tugegi opportunity dawadinala kenala tungi dusra doors open chagdo gochi dusra on the day shido. Okay, any love message from the past people. Kirangi past kilaneti do yana kirangi da no contact kilaneti do karimba ne chigira kiran so simba nal suyo ne ondi message kiran la kari do chi shag dusra soul contract like lidra the lesson I learned from us will never be forgotten. Okay, di rang les kiran zo ichi do yara kiranzo soul contract yogyo and the past relationship in kiranzo ngi kira singo magi le yogyo and le yogyo la na tidura on the chi gimba che ine on the karmic relationship la na tidura le la tagam sipu kyo relationship on the chi kiran la ta ngoma rangi dewa du ni ngi da lessons learning chego learn chego mangbu chiora on the learn chi you know to shoot in zo ngara learn chi ani on the nga khadu timba chi me ngara yarge tang use the learning chen on the any learning chego dinga khadu timba chi me lai chi ra kirangi chi do message on the ji shai du di kirangi chi do suri du so ta rela share. Okay, in kiranzo chi do reading tagam si ra ani kirala reading dege resonate cheso na ani kira ge resonate cheso la ni comment section la share chidra ngai pe kyu chungdu so gida ra so gi kalaure experience in the share chida kina zuna nira o dege la ngape ko chungdu di in the share chidu chila share comments na la ani kira gi reading thine link hoya dira kira gi chidu message guidance blessings link hoya so pe positively link chu chine link pe rewa yo la share yi an kina ngi do dis ba ko chung sung ani channel la subscribe che badile tuje chi ngirdo chelyong testelita lota soni kiran su gi chidura April gi tawa di kande do shti dusra ani tambu kiran gi current energy upcoming energy chera anti chine kiran la tawa di gi main theme to kande do shti dusre and the kirangi chidura detailed health relationship career tingura tang bo kirangi chidu current energy upcoming energy and the kiran la dawa dinal to shira kandi do tidu. Okay, current energy kiranzo pe saving gi mood kan la kiranzo chikchena the kirangi emotional protection ingire yana kirangi financial protection ingire kantra kirangi chik protect shukchimbu chigyo on tendi do tongudura energy kirangi kari protect chigyo ra tada so tadara kirangi yana ta tisngui de ya po sab chene sa na mashi tu ta sab chene mashi jima kari cha ha go ya mindu kan ye tesi re la to dang yana so gi chowara sorwa la pe protect chigyo so chowa di shimbali shigu shi me mashi yang chima so kali tiri la chime on de yin sire yana so sim gi kecha and protect chigyo kan tar kirang gi chigra pe so gi chik protect shuk chimbu chigyo on de current energy de thongudura tin the upcoming energy karili dula na kirang zo gi the burdens to chigra ta so sim na la pe chik sim di mangbu yogyo tin de yin sire yana lega chisala lega pe shuk chimbu chigyo tin de yin sire yana kirang gi kari yin sire ta chik yora soso gen shuk chimbo ke dia chira ta di gen di soso simba na la simdi ra gen gi simdi ke di gyo ai ne re lega pe kali ke gyo ai ne re kharim bai ne kan tar chik du kina yora boch tu chik du ra kina la on di kina ki ta so to gyo ta wa dina la ra tawadina la complete chagyo choto gyo on the day upcoming energies la on the daily the positivity lidra choto gyo anti chini tawadi gi to to chila na kina ge relationship chirda na kina ge relationship la ra kina ge chi the positivity do relationship la ra kina la relationship offer do positivity do in kina ge satisfaction shi da thongi mi do ke kina ge positive side of the relationship la tagi me wa to negative side of the relationship la shukchim puta and disappointment on the day thongi dura kina ge chi do nyang kina ge anti remi do tawadina la ra
kirangi ta di card de guidance kari ti dulana relationship kira positive side la ya shukchimbu ta la ta di relationship di so gi friendship in sigri so gi love relationship so gi sasang na la in sigri so gi family members na la in sigri relatives na la in sigri ngazo gi da family member nal tangala support share mindu samta on the support mindu sam den pe negativity di sim der dara ta ine konso gi caring your love your da tinzo ka to stra tinzo yu para ta ine tinzo mata wa je negativity sim den na negative rang thong de do on di ke shi dura kirang la guidance kari ti du kirang gi relationship kirang gi kala importance ti yo on dila positive side yang tu on de ta ya du na on de la du na she ko zu lan da wa di gira kirang gi chi du guidance ti li du she ba kirang gi da negative side tu shuk chim ta ge on de du tong gi do ke da dik so chi du ta da relationship di kari re dura ka chi du friendship ngi re ra ka chi da so ma da wa yo ra ani da di du kirang zo ta wa di na la pe passionate ra kirangi passion yo gyo gi chikni gi dulana ri da di kirangi passion di karim ba ni sir so gi semi chola in sir da tawadina la da sawa chinge cho da nge passion di ri du la nge cho on di kirangi chi du gari tara so ni motia do da so yang dancing singing passion la di shiba gari yor da karim ba ni so ichi gra on de I'm very passionate about this la cho di tawadina la kenala ngi gyo on de thong dura chik yana kirangi already passion kan la lega chikyo ai na tawadina la passion kan la shukche lega che duba lesar okay in lesar duba yang khachi chi chi so to fashion designing dan design che do dan yana so da chik modeling che do da dendela in yo ai ne tawadina la kenan zo yo ndi shukche ra chagyo on de do shi tungi du ani kiran sola tawadina la chik kharili dulanra overthinking to dang ani kiran ge chik ta du yora simna la chik kangi shukchimbu do che onde de tungi dra energy ta kangi di karim ba ne so ta dra khaji chi do yan so kiran zo relationship na la insire kashi career chola insire kashi health ka la kangi insire okay ta kangi di karim ba ne tawadina la kiran zo gi sel tubgi duk la di la kiran zo gi chi du positive guidance marta esa blessings sinati dura kiran zo gi tawadina la kiran zo di deep khalawre the energy chik da dini move on che tu gyo ating dra khaji chi chi du di ende ingir relationship chola kela zo tiba khang minda positive side la tawadi na ta ko chu la ne on de guidance le sa ta di kela zo di che ko zu ra positive side la ta ko zu du kela gi positive side la mindset ti sar chi positive side la tang ya chi go zu ro ta ya ga chu khare du ta diring mo di da shope langwa tang ra diring gi mo di la nge ta kela gi ka chola positive mindu samgyu ra namgyu ne negativity ka chol tongdu ta relationship chola tongdu yana kirangi khalawre career chola tongdu ka chola tongdu ra ka chola so gi tongyo ne ondila tiringi ngimu dilanga positive side kyang tagi inta la cho ning kang mindset on de shop ne ya chi dig dara ning kang positive chinji ni gora chimbo changma thongya go zo ye jo ani wonde de pe mindset positivity shukchimbo so nang lo la ki yungdu ani kena gi positive kyang su attract chire ani kena gi chidu passion la so pe positively de passionate person yang kena gi chidu in sire and passionate you kena gi da project la ne gi do career la ne kare ba ni kena gi wonde attract chidu wa the deep positive le yungdu in kena gi di negativity di ma de du rangshin kena mindset di positive chigla tang sha de negative ka kena gi mind la de ro okay won den de do chikena gi chidura di do thuge gi chiktung gi dura da di do thuge la kena zo di gi guidance di lingu do okay da di gi guidance di kaji chi chidu ant career la shanti do kaji la kena zo passionate ra yang kaji chi chidu so relationship da career la shani so ta dra kang ta won di guidance the positive side this so mindset this positive khele goya ondi ki shidu ra kena zo chidu da so la khande do resonate shidu ta dra ta di chi ni ta kharili re kena zo detail kang health relationship career ra tambo health kang la ligo that shit my god health kang la de kena zo page strong tawadina la kena zo chidu health pe apo thongdu health strong thongdu kena zo ra ani independent thongdu strong thongdu ani kena zo ra khalore pe charming attractive la na thidu tawadina la won de pe ra physically attractive la ne thidu won de thongdu ra ana face la glow shuk chimbolia physically attract che oops nge kat risk edini okay karidu ero particles okay and can answer ira so physical yapu so chidura physical mental karim by ne so ondi yapu so chidura na so physical health yapu so chidura so gita
kegyo kali kegyo tawati nala tungidu chikchena kina already chigyu giri kali kegyu giri chikchena try to change chedo da physical activity chedo da ra exercise chedo da karim bani tawadi la kina kochu gidu yang kochu chayo giro ke kina gi chidu ta so ani health kana kharili du khaji chi chidu yang kina da pregnant user re we were nala pregnant user okay ani tawadi nala kina pregnant yungi di gi chidu yara asibakyu tidu kina ra kali gi Tio Tongi very positive cardly okay pregnant you in this chido in Kashi so pregnancy go to some years chido positive color news lead do the Nalara. Ani teaching Kiran Sugita, mind la gain shuk chumbu kigyo mera mind la pet simply to the queue make it to the chikari to chikyo and the can complete check to la Saudi Dara Resha, what the Rang completion something. Kiran kita tuba me shidu chik mind nali dia imbai ne siri da dikharim bai ne soso ta dra soso chidu chik du ke kiran zo chidu chik boch to laira da khala ura burden to go gana shukchimbuch begin kan dislir ya timba chis ta sik de dema so gya ta karim bai ne kan da boch la na hindi kera the burden la na english ra on di kena ki dawati nala mewa chai to complete okay da di karim bai ne soso chidu ta dra chik do ke kiran zo la pe heavy do ra on di chik do ani di chene my god very strong energetic very positive immune system very strong chagyo dawadi na tu to ta di che do kiran zo yang chik chig gira frek chikali ke do ara so kali gyawa na shingi de putu gyo on de health chola tu do ta di chene karili ri kiran zo che do ra relationship my god proposal lead single in this che do ra propose the propose solid kora proposal lead okay de the single in is which is so single my by this relationship nala yo ine ya ra repeat kana propose share to the gesture to enter the ra tita la yo ra so sim gi kitchen is share some medok ra gift to the gift and to the karim by ne ra kan tar dawat nala kina on the expectation that do so love relationship partner sasang nala by ne ra da so the anniversary to karim by ne chik the birthday to karim by ne so la on the wish lead ra da positive on the day to think do da de la kina expectation that that is my card the lovers card lead the next love relationship now the very positive to the April di can say peche kari deba ne peche the love relationship kana dubgi dulanti do ke ta kana gi relationship na ngala tindi chikudu ngala partner tindi chikudu tangi partner digi tindi chingala treatment chena thi duwa same to da so duba chiora and loyalty tangtin midu same to dang so la chiora this openness midu same to khare ta khare kana gi chik madu wadu on this sama open cheg do ke open the lovers card le sa the relationship na dile las kare gora pe open tawadina la ra open phachu chik la pe chisang nang sang tu che tu ya ra honest loyal che tu ya ra tangdin khala tu tu ya la na thi dura tangpu che tu ya chik la sim ge cha be honestly tangpu che tu ya la na thi du on de dura be very positive cards le du ta di jine ta khaji chi che dura so yi mehnat ka phal la na thi dura so kalli gap kyo di ge tibu thi du di relationship chola kira ge chik effort do shuk chimbu chigi lugyo do chira wonde gi tebu di tawadina la thongi du la na chi do okay relationship chola wonde de thongi do that the effort this so switch do in by name see that wonde effort chi di can appreciate chi do okay wonde do energy thongi do that is in career chola li yung du khari du career chola li yung du kiran so career chola kali ye gap nda da ti chik ta ngati chik da wadina la ngati chik rest ra le suputis le thing to do samet in the easy okay kali ye gap ndela bam ani da ngoti le kiran so that this rest schedule ni kiran so la tibu kali gasha gyo di very positive debut le satisfaction level petombu kali gay dila papa tibo hang sai ya put so tanga e q du la sha april na on the expectation that do okay q chung ya so de ba yu na shingi financial gain ya pu chung ya so de ba yu na shingi le ga ya pu to yo ani on de ki chene so pe q chung ya so q chung ma se so gi na me bin che so ning yo de zo pe q chung ya ra celebrate ya kon zangam da on de dating dira okay the last card chiting goda career chola last card la lido okay last card like nan sola danda tis ngoni rest ko sar shidi tis ko sare me time la cha self time la cha on di kiran zo chidu tawadina la expectation ati do kiran zo danga antidu chi tis chi du zo ngara nyam tis ki tis chi chipu thenira solitude count du ki la do dang chik meditation tis chi gi ani on de la chi ora kiran zo on di du pa di tawadina la kiran zo ki dupki du la na ti do ke tawadina la on de shuk chi mo thong du ndi je ni as a blessings
tagarang kiran so thagrim bude so chikbude this meditation to chia so in the me time la so itu ba yo ge le ka chech me so chikbo na so khari chi ra so khari chi de undi che thu ra da me time la chi du ti chik da so de umi du sam ba ne so chikbu de undi che thu ye du le ka che ra undi changma kina ge sorry 아니 온디 창마키라기 다와티나라 제투기와 팅기더라 아니 키남베 미타임 큐 링기요 온데 데이 팅기도 아니 키나기 레가 촌에 페 포지티브 리졸트 팅기요 온데 데 팅기도 오케이 안디 진다 러브 메시지 투 디시 팅고라 다키나조 이치데 러브 라 시울레스타다 anticipation embrace the sweet anticipation of love arrival in your life. It's coming, my God, it's coming. De confirmation list de kiranzola da love la strong chagyo positivity chagyo chiktra honest chagyo proposal ligyo oni thongdo da rang it's coming la ligidu di indu embrace chela je q ada ra love kanta I'm very lucky about love ra so this lucky positivity so positive shara ngal sewa chingira gire ngai ne pape sewa chidu chu ne pe sewa chingira gire I am love ra nga sewa ngi la jo non ten de shuk chimbo so gi sha embrace chi la jo ka chin la ligi du la jo mon di kad li dura okay ta love kana on di chik sha na ani past kira ta kina gi relationship ten de da chik mi chik ta kina gi kando chi tangala khare du samgi na sameto ta mon de message ra kari shai tu kina gi okay reveal I want to tell you the truth okay kina la ra mi chi kira ta kina gi di mi di suim bai ne on de kina la dangbo shingi to go okay the message ko reveal shingi to ko mo suim bai ne kina la reveal shingi to go I want to tell you the truth 장보 신기 두고도 따심게 계자되게 신기 두고도 라이치 메시지 리기다 다디 스윙 바이네라 소소소 다기 치다 오케이 아니 kiranso chidu reading tamsi ani resonate cheso nan so resonate cheso ani ende chungso la comment section la share chedra nga pe ka uchungdu onde de lo tu yora pe ka uchungdu ani kirangi so message lengua de banging chimo len ki uchine lingyo pe rewa yena shwai ani kirangi ngendo disi ba ka uchungso channel la subscribe chebade le tuje chi ani ngurdu chelyom Tastele lulo da so ne kiranzo gi chedo April gi tawa di kandi do chi gi du di indi dang bo kirangi current energy da upcoming energy chera ani ti chene da kiranga tawa di na la tok to do chi kandi do chung du main theme of the month kirangi chedo kandi do blessings send to the guidance send to e do ta rang zo gi dang bo an kirangi current energy my God kiranzo chi ki yora heavy burden do shuk chimbo chi ki di gyo on de energy thong do ke ta di kiranzo yang sim di shuk chimbo ki gyo in si yana physically pe ka le ke de khari ba ne kang tar kiranzo gi ra gen shuk chimbo chi ki di gyo on de do chi thong du yana physically pe heavy feel che de in si ko ji go zo do cha du sam in si yana sim di shuk chimbo ki sam lo shuk chimbo ki de khari ba ne chi on de do energy do chi thong du ke dan da gi current dan da ra upcoming la financial to kirangi protect shuk chubu chi du safe chi du gyo dawati nal thong do ke da di karim bai ne kirangi la physical yana kirangi positive energy protect chi gyo shimba sane ra shimba gi negativity ne kirangi so protect chi gyo ai siri yana so gi energy protect chi yana financial protect kang tar kirangi chi klara pe shuk chubu protection thong do ke on de energy chi thong do Andi jene da tawa dinala kira ge chido kani do shili do lana ya ti da dagaram dingwe le lis da dagara relationship kala li dura relationship kala positive side di ti shi embrace shi go kira zo chi do guidance le do ke guide lamdun ra relationship kira ge dewa dige nala kira ge samlo mangbo chi negative da da koi di ta malan ti da tene machin ti da moi di machin ti da moi tene malan ti da and the teaching negative side la shukchim bu tu do complaining mind to chagi do era so ta dara tawadi nala gesit kiran zo la tene chungyo ai na kang tup ki complaining mind ne ka kesho gratitude mind kalara grateful mind kalara grateful kandire ta yapu khachi du la cho nge dewa dige ge ngala yapu khachi du Kija yaklo in the country do treatment yakpo kanditi do nimpa in a kari yakpo chi to do yakpo kang la shukchimbu do na chechira yakpo din positivity ra positive side like this do na shukchimbu che la de kirang gichi do guidance lead okay ani kirang la ta love se watching shukchimbu mangbo ye yun la yakpo ya mangbo do sti do nang che la sure positive side la on di kirang gichi do guidance lead
di chene kiranzo la celebration dawa dinala ra celebration di karim bani siro ke kiran ke kari chola du career yakpo kodu samna career chola chik yakpo chi jungya la ne du relationship yakpo kodu samna changsa tam la li tu ya la ne du shimbai changsa ndi la celebrate chela ne du karim bani kan tar tar nami pinche sama nyam zoom kip kip tang ya won de energy positive chi tungu du kiran ke soso deba yogo nang shingi lega de chi tu gi yo won de tungu do ke kiran ke deba khari yo ra deba yogo lega la de soso gi deba yogo gi minyam do changsa ga la ne tigre soso gi deba yogo gi career chola chik lega che la ne tigre soso gi kari chola kari che deba yo won di kiran ge chi tu du la ni ra ta wadina la stand up soso deba yo sala kiran ge shukchimbo do tu gi won di tungu do ke da di general chera ani kiran ge chi da kari ligi la na health relationship career okay health tang putyen gora health kang la health kala kiran zo ra samlo chik endi tu chungu de samlo mang bo du chiko ne ra tension du shuk chimbo le de do chungu de ra kiran zo la dawadina la ni kiran ki tension te ge sangma le ra danga ikam sta tension le ne choe min du la chme so ta ikam tension le ne nge che tu gen case min du ra che tu ge me wa de la tension le ne chokari uri la chme won de de du chi mindset khili gyo thong gi du kiran gyo ke ani won the mindset ma che ni kiran ki sim na le be shidi meditation che in sire deep breathing che in sire exercise che in sire karim by ne nature ending the time spent che in sire ni kiwa kuya ending in sire nam bin du tak tak la ni ku me sam by na ni tak du su la kuya won the in sire ni kuya du su timetable change che the in sire kang tar kiran gi la so physical health and mental health kan la tis du nang tawadi na la shuk chimbo chi gyo won di energy li do ke ya health kana last chiting gora kat okay and the step lane in kiran ge kare tungu physically strong mentally peaceful shidi ani face line e pe glow on the samali gi o tungu dawa dina okay tadi chini kiran ge career chola le my card career chola kiran zo lega yo mang bu dingyo tungu ya career khandis list tambo relationship ra ni so de dang career la sa career chola kiran zo la relationship cheni tingora career chola kiran zo la ko pe mangbo shukchumbu chungyo ara ko kap mangbo leka mangbo chigra pe busy tawa dikran gi chide tu tukpo tu pa chu yo mangbo gyugo chi du lega mangbo tu la chime busy chagi do on de energy le du ta on de busy ge energy di chenen kiran ta ba chik tik ma song sam de do da overthinking che do dang de khari yo ai ne on de ni ma de tu do ke on de energy ni ma de ta kiran ge ma chin de wa na samlo ta mi de negativity do dang ta mi da khor samlo mang che khare khor gi khali dimak shedan ka gar sira ta mi de shedani ideas ta do ta during ese dulli di da ta on di ni ma de tu gyo kan des tu du kiran ta wa de na la busy che pa gyu su gyu le ka mang po che chik che ni che ko kap mang po do chi le de jo so le ka mang po che do chi tu de jo on di gi chi ni ra ai kiran gi da mind gi ta chik and overthinking che pattern chi yo na on the pattern di cut off chi do okay ani teamwork kiran zo ra teamwork shuk chim butong du tawa din la collaboration che do the teamwork che do the on the career cholo on di thong du ra teamwork chin pe successful cha yo financial gain chi yo ra on di thong du okay and team ni ne pha zo chik chik la chin le ka to che sa le ba ne pha zo chik chik la pe support che ra chik kiran support system ya pu do chi tawa din la jung yo on de thong du on di chi nin kiran zo ra financial gain shuk chim bu chi yo ra on de thong du okay career chola da di chi ne love kala takta lovers card list okay ni ta tawadina la single ingi dizu chidu kila anzura ta lovers so soulmate connection so tawadina la tugela ne tigre so already relationship na la ingi dizu deep chagyo relationship la deep meaningful relationship chagyo chik la samshi shukchimbuli gyo sewa shukchimbuli gyo so illegyo ma se phasu chik la emotionally openness chik la share che tu gyo ra samsamya so shukchimbuli wa ne shim mashing pai shi machine so shi machine la de chong de ni mai baje tik tik la openly pha so share chi yo on de a share chi bonding ra dewa de deep things sabri to yo on de la de dra de ge energy very positive energy li du kin zo chi du dawa din la love life la ra and di chini khari li du okay eight of pentacles tangaran kin zo ira so de ba yo na shingi
so yu nang shingi chikchila tun tu yangi da shuwa nang shin da rangi confirmation card re on the chikchila pha chura so feeling kari share chi tu gyo ra kali kya tu gyo tun tu gyo ra so gi chiki skillful da gesture so namgyun love language kari ra on di gi ne tun tu gyo pha chura chikchila on di thungdu ani okay expansion tungdu khaji jingni ra so da relationship na la thagrim bu dingi de ngi siro ke kiran so thagrim bu dingi de zo ba ne tawa din ala kiran so thukya gi planning chia ra chik chila thukya on de ge chashi tu gyo on de de tungdu yangyam de ngi de zo ne ta chikera expansion la du chere so de ki shigore tin du yang so ta pugu planning che do dang ra yang na changsa gi planning che do the engagement gi planning che khari ba ni siro ke o tawa din ala tende do shtung do ke relationship kan li yung du and as a blessings currently do the moon card li du kiran zo la blessings kari du la na ta di tin zo ichi do ngi re kiran zo meditation do che nam gyun this spiritual dang ritual shuk chimbu follow chingi chi yora so nam gyun ta khadu che do the shin du kyo to dang ani yang meditation che do da tende gi chi du kiran zo la intuition power ra so zo gi ngun she lan ti dura simla shide la ne ti dura wonde de shukchim bo so chola yungyu yo so la chungyu yo ra this new pa do dang so la wonde de feel shukchim bo che tu hme wonde de energy chi du kinan zo chi as a blessings re da lam tok ra konjo gi lam do wonde de chinang dus ra ta teaching kari la na love message in love la possibilities ki message in kari leader surprise leader romantic surprises are on the horizon be open to them okay de tarang gesture the leader the lovers card yan le so any surprises tawadina la kinanzo love life na la surprise and expectation ati do okay surprise and reason ati do together find joy in the simple pleasure of just being together okay so that relationship na la yungi de that lovers card le sa chik ta ne on di rang re den so surprises li together ra chikching yam do du yam do kia do da and the pe kyu yam do kia do da du chunji la mai bai ne chik pe kyu chung ya chi me on den de gi ra expectation sha na de du ani yang kila la past ki relationship den de gi message den de kari sha gi du ra unsatisfied I wasn't happy the way things were going lashra amta dikina gi past ki relationship to chi friendship ra love relationship kari bai ne ta chikira on the message yagdura ani pachudi satisfaction de bakanga chung ma song ngai de ba yugyo nang shingi takta chi du tu min du di nga de bakanga chung ma song odi da tik tarim bu du cha so la de ingi de okay da dik so ichi du surira so tadara okay and kiran zo chi du reading dangam si ani kiran la kalore ko ya message te be ning chimu chi ne len ki uchi ne lingi pe rewa yu ani resonate che song na ani comment section la resonate che so ani on de la so ida feeling do share che do da de chi da kiran zo on di nga ya pe ka uchung du di ndura share che lan share yi ani kiran gi ngin dung si pa ko uchung song channel la subscribe che badle tu je che ani nyur du chal yong